Siyangibona lena generation entsha elifike kabi amabandla wonke sedansa. Aqedi awa kwenziwa ithomoyi, aqedi awa kwenziwa umdanso, makuthiwa kuyaduniswa sebelele. Makuthiwa kuyathandazwa sebeyasamula. Badansa abantu banegeneration, badansa bazibajuluka bemanzi, spending awa izolaza ukudansa nothomoyi nophethwe akusona isona kodwa ungadansi awa besalala basethandaza. Umdanso awufobi izinto, umdanso awasusa amazamiyana, kodwa umthandazo ugudlula izinto. Ngeke baphume labantu abakhulu namhlanje umuntu uyafa. Wena mabupostoli wesifazini uthi hambani abantu abamfela umvusa umbelizana yini kodanswa lapha. Funa uvuka umuntu ophethwe ikhensa, ingane zezinesho ngiyosakwazi uzithuma nje esuku hambani elwamambani sizothiwa khona abantu abazomula bese sesogcwala igceke sitasithi isikhali esenzelwe thina esiyophumelela. Njengoba generation yethu emhlabeni singafi sidansa kodwa sife sithandaza, sidumisa, sinikela, sifunda imibhalo. Bakuhlezi ufike isizini yokuzovusa iy'ngane ezafa mhla divoza mina. Angena kumkamama bakuhlezi unqamini ngambe engizithiwa uNkulunkulu nawo umpostoli wezami lapha embali ngipheka ibhodwe lomthandazo usakhanya wangomnemba washo umbulala kanti uNkulunkulu abaprofeti abaqedi walipheka ukuba kuhlezi ibhodwe ngembazo kwasho amazwi ngoba hlambe ngikhanda amazwi ngoba kugcwele social media kodwa ngizawasho amazwi uthi biblically nawo umprofeti obenegrace iphimbo liyaphinda ngoba bagcotshwa bonke banegrace engafani neyethu kodwa ukuhlezi thembe inqaba wayinqaba wazoyidudubela entabeni wayidudubela ayayabashutha akayavuma uJehova nakaqala phela semalizibheke akayavuma uJehova walimqala ngifile u7 years kaze ngavuka manje ngigodwe ngathi ngiyaphuka ngoba khona